Kona kurega gwetikia ni kuonekanite nturani ya Tigiji roire rwarera nyuma ya muntu mukantigwa kwithirwa ibingirite nyomba na twana twawe kwa mieri 3 riu ni twana ture tukuonekana tutina binya na nkinyagia turi turwaru muntu muka uyu akerencha ariuga ni thina na ngarama cia uturo itumite arutha u na kuga atendaga ciana ciawe inogie muntu nwa uri kumwira kirigia ari na rugono ruru rwa kunanga nkoro kirigana kimako ni gitambite nturete gijiwandine arwire rwarera gicone keburi na bone nyuma ya kari kuthuganira mwekuru umwe ura withirite ingirite ana bawe bana na umwe wa mutana nyomba kwa igitara ya kwi meri 3 nandi na ara nyuma ya gukinya nja iu bomi nyuma ni mabitha baukaria batirimania na mwekuru uyu na ana bau bonthe nyomba ndene bara batithirite bakirekero kumara ome kuringwa ni riua kana kinya gwita skuru we mama utikuma nyomba na ana bawe uba ingirite na mbere mama uyu naraita ngugi lakini acoka arega gwita ngugi auga akuinyerwo ni baruga mono na atu bagwite ibaruga kaire arenda gucingira mwana ana bawe bakwire nyomba kaira ingira mwana ora nyomba na muntu antu beja abenga na kibanga no tubariuga aba ucingira ora batine inya kenda bakua orimbigitwe mpinyerekete mono ta mutori no ntwana banturaga nabo mwekorojo arari muchore okwa sana rendia turashiaga lakini ena gento ena almost mbuga 9 months nkumwaga twejete aja kaire twejete komuriongera twena area manager ndamwira twena ninya daktari obiongo tumureterete otethio daktari eja atege imbio ina thina akieja gatwengirwo gitonga atwenga na atwira tokinya makinya tu mare kirankenda kuromba mwana thirikari ishulika manto ya endelea ishulika manto yanja kiambere burun kiromba pastors roire rwarera babati kuyanja mbere embiche maromba yo rubunguro rwa ntobunthe thirikari ni utuigwa are onde kuma ruto mwanka uria munini ibachora bombo teria family eu no ntubate tote kumenya what next na story atori batu tetigana bau nyomba au ibachora ora bakarithwa either baikwe kwa children's home kana bachora baikwe cibitari no tutemenya what next na ana bau ibatethwa ore kubati na tumenya tha bageta skuru health yao ete very down no tunyo bategete ija ana bathireri so babati either beta bone medics immediately abongo batukumba kurungama abakugwa atona ariuga batura baingiri nyomba mwekuru uyu na rietwa rindia gatwiri ni aria agitetera gwetete ati muturire ju kwimba na mathina jambire kumwatika nikio gitumia ibangire gwikarira nyomba ari wenka na ana bawe na kwebera aturi bagutwika arongo ndiranderete ana bara bakwa ntikante kurita maisha ya kurekeria na beta waturi kurekeria na barandaranda no tugitumi mbio bakagira mantu ya maingi kona ni karana bo ari kukinyara bethera antena thira besukwe bate skuru bakarago bacha tu iba umara karana bonja ndago de mukona nkenga antu baba ikwari antatu iriti ona medamu twari antatu ira okira morungu antu akira mona ndamu bakari orongo bakagwenda retero ironda tura na ntabitura birone na bakiume kemo kumakanisene ko bejete kuandira mantu kenda ya imbana ya thuka ende murango yora morungu arugurite meote mutomba kuyoinga nukwigwa igeto mbona nkebenga na kambengaga kurukia akiongera ariuga ati ona ikumi mungo jwawe akiuga kiu nikio gitumi kia ana bawe kuremwa gwita skuru baba tena thene barathomaga mwaka yo thira abagerio magerio ya kinyaja na nde kuremwa gwita kibaruga ne mbeca ciaura biro ingia nyamura skuru kisia skuru ndacoka na ndina utukana chongo ni kuro tirio na ndona ntomba kubaikia skuru na tukure thina na mbeca cia skuru ithina buran kuromba goni ndiromba bantethia na baba coka skuru na bacoke pedri bakona gintu kia kuranda watainya ndumagara mpumbe gwita kibaruga nikagitene kare aturi bare na muthuro na bare mwanka igitara gwita ruo na bakure bakwambira gucwira nja iu utethio barombete aciari guciara yakagitene kare bare na mathina na kwamukira utethio antu ni akunyama tawe na thina agacingira nyomba na ciumiragie kiri antu no antu ti antu no antu mwekuru na arategere ona antu tandu ona core tandu acingira nyomba wenka muntu akara wenka no mara yake era antu bangi buremo mugweta ni kenda komba kuona utethio ikizo kumara kuingira na nyomba na tebu bwega gwara bayingite nyomba bati guchiona ni kana antu baumeria tamwekuru ndenda kwira ekuru enzangu mathina jeku lakini ukeja kuona ukinyereka
ndengienda gukuromba we mwekuru umaro ciena bangi umaro usiki utethio ki antu ti andui na ugatetheka nkiripotera Weru TV kuma nturetegeje wandina rwere rwarera gicone kia buri mbita mawira kiri gia